Dilolostro YouTube channel la hilesh godini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Album ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President ya lembe ra 2024 leyi nga thyiwa leswaku ri Mahlasela ya ha ri ku tirheni kahle eka YouTube. Loko u languta namuntlha i siku ra vu 11 eka n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2024 naswona album leyiwani eka YouTube ya ha ri ku tirheni kahle. Loko u languta risimu ra Mahlasela ri wela ka tinsimu leti nga ku trendeni eka album leyiwani. Loko hi kamba ri le ka xiyimo xa vu9 eka tinsimu leti nga ku trendeni mi ta swi vona leswaku album leyiwani yo va na masiku ya nkombo yi humile naswona ri le ka xiyimo xa vu9 kasi ri kona rin'wana ro risimu ri nga ku trendeni ku nga risimu ra Magic rona ri le ka xiyimo xa vu12 mi karhi mi swi vona kwalaho. Se album leyiwani ya ha ri ku tirheni kahle swinene. Endzhaku ka loko hi ta va hi vone xithombe xa kokwani Diana va ri estudio laha va nga ku tirheni ka tinghoma ta vona. Maviriviri ya vula leswaku kokwani Diana va lava ku ya cakanyeta xiyimbeleri Benny Mayengani the President eka tinsimu leti va nga ku ti tirheni. Xana mi vona swi ri kahle loko kokwani Diana va tinghenelerisa eka swa ti-beef ke? Mi ta hi nyika mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi channel ya n'wina ya ka Gaza. Vai ni onele man. Yaleyo ni onele man shana. Iyo. Isala kai bodi liteni Kruger National Park ya mapele masinyando. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.